Mwaramutse kandi mwiriwe. Nitwa Hakizimana Eugene, mwarimu wanyu, inshuti yanyu, umuvandimwe wanyu. Ubwashize rero twize uburyo wakora ikona neza, ariko uyu munsi tugiye kwigira hamwe uburyo uteye ku ikona imodoka yawe ikarenga, uburyo wabikosora neza. Urabona uyu nguyu arimo arateraho, arimo aratera ku ikona, mwabibonye yakase. Murabona namwe gutya yarenze rwose, yarenze. Ku bantu muzi uko ikona rikorwa, urabona ko uyu nguyu yarenze. Reka noneho turebe ukuntu yabikosora. Arakata, urabona rwose yayabuze rwose. Hano biba bimusaba ngo akate ruguru, ari kuyashaka yayabuze, ari kureba mu musitari wa ruguru agaheba, yareba hepfo ntayabone. Bimusaba rero gukata ruguru, ipine rikarenganira na wa musitari wa ruguru, ariko ntiriwurenge. Kandi yitonze kurya atarenga cyane. Yarangiza akongera akagira akayikata hepfo, yarangiza akegera imbere, areba muri retroviseur yiwe, kubonamo wa musitari w'amakona. Kubona ubu gutya yabonye. Icyo abasigaje ni ukugorora amapine ye agasubira inyuma. Ubu yayabonye, agiye gushyiramo rivanse asubira inyuma. Murabibona ko none imodoka ye yayishyizemo. Ni gutya. Iyi modoka yarenze mu gice cyo hepfo. Ni gutyo uba ugomba gukosora ikona yawe, nta gucika intege ngo nubone natsinzwe reka nitahire. Urabona ko ikona rye arikoze neza cyane. Noneho reka turebere hamwe akasi imodoka ye ntagereyo, ntarenge, ntagere ku bipimo nyabyo, ahubwo agakata ataragerayo, urutugu rutaragabanyamo umuhanda mo kabiri, uko nabwo yabyifatamo. Arenganije urutugu rwe, murabibona, agiye gukata hepfo nk'uko bisanzwe, nk'uko bakora ikona. Arimo aritegereza. Igihe umuntu aza mu kizami rwose, ibintu ari hatari, bikanga pe. Urabona arimo arareba ngo yahageze, kandi wapi ntabwo yahageze. Ntabwo yahageze rwose. Reka turebe ukuntu yabikosora. Urabona rwose akasa atagezeyo, namwe murabibona, dore rwose imodoka ihise yitambika. Amakona ntabwo ari kuyabona. Reka turebere hamwe ukuntu yabikosora imodoka ikajyamo. Akata hepfo, ipine rye rwose akariringaniza na wa musitari, ariko atawurenze. Urabibona? Yego. Ahangaha rwose babyita kwirwanaho. Ugomba kwirwanaho ku buryo rwose tageti yawe, nimba waje kubashakira perimi, nimba waje gushaka perimi, ku buryo utayibasigira, kongera ugakata ruguru. Yego. Urabona gutya rwose amakona yayabonye. Ikintu abasigaje gukora ni ukugorora amapine. Yamara kugorora amapine agashyira muri vanse, akaza neza rwose, acunga umwanya we. Aho umwanya ubaye mutoya akawongera. Kandi burya aho ukase niho imodoka ijya. Nimba ubonye ugiye kugonga mu kuboko kwawe kw'ibumoso, ukata iburyo,
aho ugiye gukata kugonga iburyo ugakata ibumoso gato gato. Hangana isawa rwose.